Salamu alaikum. Da li ima hadis o pojavi crnih zastava sa istoka? Crne zastave sa istoka. A hadisi koji govore o pojavi crnih zastava sa istoka, te hadise bilježi Nuaym ibn Hamad u svome dijelu El-Fitan. Ima dijelo koje je štampano u jednom tomu. Spominje to i navode se predaje od poslanika, da se najavljuje dolazak crnih zastava sa istoka, i imaju predaje od ashaba, marfu' i mevkuf. Međutim, ni marfu' ni mevkuf nije ispravno. Ništa od hadisa u vezi s tim nije vjerodostojno. Sve ima mahane u lancima prenosilaca. I zato Imam Ahmed, kada je govorio o ovim predanjima, kaže, imamo problema u predajama koje se tiču vojnih pohoda, koje se tiču tefsira i koje se tiču fitneta koji će nas skupiti pod kraj dunjaluka. Zbog velikog broja daljih predaja koje imaju u tim šta? Nauka. U knjigama tefsira imate lažnih predaja koliko hoćete, koji su pripisane Ibn Abbasu i ashabima općenito, koji su pripisane kao tefsira. Nisu im to kazali. Pa to zahtjeva znači dobru analizu i tome su valorizatori današnji i stariji prije njih uložili veliki trud definitivno. Kada Imam Zehebi spomenuo ove riječi Imama Ahmeda, kaže u svome dijelu El-Mizan, Mizanul I'tidal, kaže, a ja dodajem, kaže, uz ovo još četvrtu, kaže, nauku, a to je, kaže, odlike. Odlike ashaba, odlike Alije. I o Aliji predanja, raznorazni, izmišljeni, lažni i tako dalje. I o drugima koji su želeli da veličaju tako svoje predvodnike, što je, znači, bilo neispravno. Pa je pitanje crnih zastava, znači nema o tome ništa vjerodostojno, nema ništa pouzdano, da će među njima biti Mehdija, da im se ljudi odazovu, ništa o tome nije potvrđeno od poslanika Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem. Sve je to neispravno. Tako da je dokazivanje bilo šta tim predajama neispravno ili šta. جمال الوجود في ذكر الإله وتصف